خوشحال هجا ج واشنگتن ج استودیوی دنگ آمریکا سلاوورس ام دیسا به برنامه کوردڤیزیۆن لپیشونه ام راپورتن ج آمریکا و سرانسر جهانی بینن پیشوه بینن هجا دم باش تی دمکی دا کو گفین ترکیه به سر هرمن کردان لی باکور سوریه زیده تردبن مصطفی بالی پیفدار راگهاندنا هیزن سوریا دموکرات جه پیامنر دنگ امریکا زانا عمر دبیجه وان هیوی هیا کو بریارا امریکا ورگو هارین دولتا ترکیه آستا گفین خواه به ایریشن هرمن باکور رجلاتی سوریه بلند ترکیه و آمدکاریان خواه شر لسر سینور دکه لگوری داخویانیان هسده وان همو خال میکانیزم اولکاریه دپراتیک تپیک آنین لهزن امریکا دخالن چعفدیری سر سینور باکور رجلاتی سوریه لهرما سر ایکانی و گری سپی خوفکشاندن و ترکیه جی سر سینور آمدکاریان ایری شکید که داخویانیه که تایبت تجبو دنگ امریکا بالپرسی راگهاندنا هزن سوریه دموکراتیک مصطفی بالی و گود دهمان دما گو شر داعش شکر و تنه چکین وان ین سویک دست وان دهبون ارتشن دولتان نکاریمون لهمبری وان شربکن او یک ری لبر هفکاریا لگل کوالسیونی وکر ام نه بیچارانه ام هیزی کی نه بیچارانه دما کوم چند کلاشینکووا کارو ببونه ارتاق کوالسیون نفتوی البته ام با ارتش کی 100,000 شروان خودان تجربه کی دم دریج لشر دیجی تیروره خودان میراث کی فداکاری لدیجی تیروره هر کسی کی کو بخوازه به مرا به هفکار هيا ل زور و زحمتی عم دکشین اوه کو 5 سال هفکاریه کی برومت و بزلالی و بدوستانی به ارتش امریکی را پیش کرد اول زور ما دچه کو ام ناخذنا ورتاغیا بسبب کی ارزان خرابه ببه گلک برتک و کارودان سیاست مدار و کسایت بباندور و گلین امریکا درباره بریارا کشکا سپی یا وکشاندنا هزین امریکی جباکور رجلاتی سوریه درکتن هولی اف جه راحتیه بو لکولانا کردی و بریز مصطفی بالیج دنگ امریکا را دیار کرگو لگوری ناسکرنا وان جه امریکا و دیروکا ویره باوری آوان هم بچاندا سازیبونه یا امریکا و بگل امریکا هیه گو فشاره بکه داگو بریاره وره گوهرتن اگر کو ام ناسنامه کی نو جه سرکفتن را درخل ورته به آفرینن اما بیجه سرکفتن ده سری ده سرکفتن کی اخلاقی و سیاسیه و او پشتگیریش برای هاتی نشان داین سیاست مدارن امریکا کسایت نافدار لامریکا و جواک امریکی او اثبات کرد که بری هر تشتی ام دمل اخلاقی و چاندی دا سرکفتینه و اف سرکفتن ام و گل امریکا به هفرا اما در باسی بکن برهمه کی لشکری و سیاسی و سرکفتنه کی هفپار ام به هفرا بدست هجا گوتنه یگو هزن سوریه دموکراتیک داخویانیا نیویسکی دیا داوی لسر مالپرا خویا فرمی بلاف کر و گوت هرمن باکور رجلاتی سوریه این لسر سینور لپیشبری کاریسته که مروواهینه داخویانی دهادا گوتن همو سینال و داین میدانی و تفگرا لشکری جالی ترکیه ول سر سینور ده نشاندان گو هرمن وان لسر سینور دل راستی ایری شکه جالی ترکیه و به هفکاریا چکدارن اسلامی رادیکال ین اپسیونا سوریه هسده هشیاری دا او گوت اف ایریش ده ببه سدما رجاندنا خوینا به هزارا سویلان جبرگو هرمن وان ین سینور تجه سویلن هسده ده داویا داخویانی ده بانک لجواکا ناف دولتی و همو دولتین کوالسیونا ناف دولتی یا لدیجی داعش کرگو بر پرسیارتیان خواه پیگ بینن و ری لبر کارسیتا که مروواهی محتمل بگرن زانا عمر دنگ امریکا سروکی امریکا دونالد ترامپ لسر ادعای که امریکا کردان به تنه هشتی رد دکه و گفان لسر ترکیه خواه رو گوت گر ترکیه جه چارچوه پلان امریکا و ترکیه درکه و اکونومیا ترکیه وران بکه هربونی دبی راپورت دهیه. لسر داخوازا ریوبریا سیویلیا باکور و باکور روشالاتا سوریه بسادان کس روی خوکرن دورین سنوری دیگل ترکیه بو پشگیریا وکو گوتین هزم براوان کار و برسینگرتنا دجمنکارین ترکیه. ننادي كافة أبناء شعبنا ام داخوازه توایا کورن وی گلی دکین لدر و نافخوی ولات هر کارکی بکن بو ردکرنا وی هرشا فاشست هر وسا داخوازه توایا پارتی و رخصتین سیاسی دکین او دناو ولات دا بری خوابده ندورن سنوری بو پشتگیریا هیزان داخوازا ریوبریا سیویل جبری روژه که دید جبریارا پرلمان ترکیه یا دریجه پیدانا دما هنارتنا هزین لشکرین ترکیه بو دروی ولاتی. پرلمان ترکیه ده پجراندنا و بریاره دا ریدا حکومت اپراسیون لشکری لعراق و سوریه پیگ بینه.
uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her دەستوردانا سەرۆکاتیê hejmara 3 li ser 878 li gora benda destûrê hejmara 92 biryara salaneya hinartina hêzên Tirkiye bi welatên biyanî û pêkînana kirdarên leşkerî li dervey welatî û rêdana mana hêzên biyanî li Tirkiye hat pesendkirin. احتمالا پێکینانا هێرشەکە لەشکریya Tirkiye dijî Kurdên Sûriye zêdetir bû piştî biryara vekeşana hêzên Amerîka ji dû bingehên leşkerî. Serokê Amerîka Donald Trump ew ê rêpirî lêkolînan li ser bikarînana xirapiya desthilatê li Washington dibe çendîn tweet belav kirin. Li aliyeke pesna têkiliyên Amerîka û Tirkiye da wel aliyeke dîgev xwarin ku dê aboriyê Tirkiye wêran biket eger zêdegaviyan biket. Tweetên Trump helkirina çiraya kes bû bû derbasbûna hêzên Tirkiye bû navxaka Sûriye û destberdana ji piştgiriya Kurdan hevpeymaniyên serekiyên Amerîka di şerê dijî Daişê. Biryara Trump karvedaneka xwe di nav binyadên siyasiyên Amerîka da peyda kir. û komariyên Partiya Trumpî pitir ji demokratan nerazîbûna xwe diyar kirin. Rêberê piraniya komariyan di Kongresê Amerîka da Mitch McConnell di beyannamekê da got biryara vekeşana hêzên Amerîka wê bi tinê di qazanca Rûsya û Îranê û rejima Esed da betin. Balyoza berî ya Amerîka di netewên yekgirtî da Nikki Haley biryara Trump bi şaştiyeka mezin nav kir. Her wisa dûstê nizîkê Trumpê Senator Lindsey Graham biryara Trump bi serkeftina Daişê nasand. Senator Lindsey Graham dibêje ew dê karekê di nav civata sînatorên Amerîka da bikit bo rêgiriye li hel hêrşeka Tirkiye û biryara Trump Kurdbîniye û bê berpisyaretiye. Bi heman awayî serûka civata nûnerên Amerîka Nancy Pelosi ya Demokrat got hind ev biryare şaşe heta ku komarî jî dijî wê rawestan. Ev biryarekî pir bitirse ji ber ku em bo cîhanê diyar dikin em ne hevalên cihê baweriyê ne. Kurdan alîkariya me di şerê dijî Daişê de kir û heştan gefên Daişê dimînin. Trump rêda Tirkiye ku niyazê wan eşkere ne. Lewra komariyan li pêş her kesekî dijî serok bûn. Wezareta Beravaniya Amerîka Pentagon di beyannamekê da piştrast kir ku Wezîrê Beravaniya Mark Esper û rêberê hêzên hevbeşên Amerîka beşdarî têkiliya telefonî ya Serok Trump û Serokê Tirkiye bibûn û di beyannamê da tekez kirin ku helwîstê Amerîka li ser durustkirina herêma aram nehatiye guhartin lê mixabin Tirkiye biryara kirdareka yekalî da. Lewra bû selametiya serbazên me cihê wan hate veguhastin lê çi guharîn li ser hebûna me li Sûriye nehatîne kirin. Tevî ku serokê Amerîka Donald Trump dibêjidin ewî dest ji Kurdan bernedaye lê fermandarê hêzên Sûriya Demokrat Mezlûm Ebdî di hevpeyvînekê da digel beşa Kurdiya dengê Amerîka got biryara Trumpî Tirkiye hand did bû dagîrkirina Sûriye û Kurdan bikujit. Her wisa got biryar wê alîkariya çekdarên Daişê biket. Dehan hezaran çekdarên Daişê û malbatên wan di kemp û girtîxanên hêzên Sûriya Demokrat dane ku renge eger şer digel Tirkiye çê bibit derfeta revîna wan hebit û sînaryoya girtina yek li ser sêya Iraqê li sala 2014 li Sûriye dubare bibteve. Şervanên derîn û birîndarên şerê dijî Daişê li hevhatinek li berdem ofîsa netewên yekgirtî pêkînan bo rakeşana balê li ser encamên her hêrşeka Tirkiye. Nihajî bi gefên devleta faşîst a Tirk da bê ku kar pîr jin zarok nas bike em dibin tehdîdeke mezin dane. Me axa kesî wêran nekiriye, dagir nekiriye. Ji bo welatê xwe, ji bo gund û bajarê xwe, malbatê xwe meşer kiriye. Li Washington hejmareka Kurdan û dûstên wan li berdem kûçka spî amade bûn û daxwaz ji Serok Trumpî kirin biryara xwe ya vekeşanê helweşînet. Sistemê demokrasî ew e Kurdan digel Ereb û Siryan û Ermena bi hev re ava kirî û karî bi aramiya herêmê diket lê mixabin Erdogan û hikûmeta wî rê nadin ev çêbit. Em karî bi aştî û aramiyê û azadî dikin. Em karî bi Sûriyeka demokrat dikin ku her kesek bi azadî têda bijît. Hevdem digel hinartina hêzên Tirkiye û çekdarên Sûrî bû deverên tuxîbî digel Sûriye, hêzên Sûriya Demokrat di twîtekê de behsê livîna hêzên hikûmeta Sûriye bi piştgiriya Rûsya berew bajarê Menbicê kirin. Şareza bawer dikin hebûna çendîn aliyên dûst û dijmin li yek cih li Sûriye pêşbîniya pêşa rojeka aram li wê herêmê naete kirin. Xalid Fetah, dengê Amerîka. Siyasetmenlerên Kurdan Sûriye li Herêma Kurdistana Iraqê nêrînên xwe derbarê rewşa Bakur û Rojada Sûriye bi binêrên dengê Amerîka re parve dikin.
برپرسیار و کار بدستن بلند یین پارتیین کردین سوریه اوین کو لهریما کردستان دمینن دلگرانی و ناراضیبون اخوا لدور و بریارا امریکا جبو وکشانا هزن خوا لباکور سوریه نشان دادن جبنا اجتماعی کردی هلوستا ما هلوستک اشتیانه هر وقتی جی ما گوتی چاره سری و اشتیانه بید و سر مزا گفتگوی بید دیالوگی بید او هلوستا ما آنها جی بری دمکی جی شاندامل لگل سروک أممي دانشت لقر حمو برپرسين دنياي و كونغرسمانا دانشتن هلوستا ما قهشتوا إمام حزدكن قدفرك آرام چبه دبن سيا كومان اف دولتي بي اف كومان اف دولتي هل بتشخوا و تركيا جي بشك جيبيج برگو شنوركي هو بش مهيا دماكو ما سردان نافهاتي كري او بردام ده پیوندیان دابو دگل کردین سوریه نافهاتی دبیجه ام آمادکاریان دکن کو خوانیشان دانان بکن و کار و چالاکیان لپیشیا رأیا جیهانی بکن چه لهریما کردستان چه لأوروبا چه لکردستان روج آوال چه الحمو جه املیهنا ام وی کاری پروتستو دکن و ام کارو چالاکیان لدیجی وینال پیشیا رأیا گشتیا جیهانی و ام نها وک رخصنا کردستان آماده بونا خو پیشندانه که پیشیا کتیان نتوین یک بوی ام کار جيرا دكن في كاري هوفانا وحشانا بروتستو دكن بقناعتي ما او يكاهني قرك رأيا اشتياج جهاني تبدا سينوركي جا همجيا اردوغان را خوني ويكو بشفاد بيني جارك دي تركي امبراطورية عثماني وقريني وخبيخي بادشاهي دولة اسلامي دن هذا كار بدستو كساتين ناسكريين كردين سوريا لهوليري كوم دبنو داخوازيا وان يا سركا شرط دناف برا تركيا وهيزن كردي وباكوري سوريا بگشتي چنبا جبركو وكاو دبيجن و گلك ولاتي وخلق ورا كشتنو بريندار كرن بريارا بكشاندنا امريكا جنافچين كردي او وجن شرق الفرات يك فيدا ميغراحتي لجم خلكي شي كربو خلق مرتاح ونقول انه حطاق امريكان فيدا كي بت تعدانا هما او هول امريكا وش قدر بس منها تركا هين خراب ترى جبر نمونه عفني البرشاوي خلكي انه بديله كي باشتر جي بيدي نهات او جب نظام نهات اندري دفرا عفريني جو خلق دلقش من او دلخش من جو والله برا تقدر باس من چاره سری هر تشتکی دوی به دیالوگ به دوی به حوار به ام هیوی دکن او شر نه ناو مالا کردی شر مالویرانیه شر خوکوجیه اما تجارش 57 حتی روجا ایرو پارتی دموکراتی کردستان هاتی دا مزراندن ما گوتی کشه کرد کشک سیاسیه و ما برخودانک سیاسی کری و ما شرعی چکداری لکردستان سوریا نکربو الا الواداویه 6-7 سالن پیاده شرکی چکداری لویری کری تزانین کار بدستن پارتیین کردین سوریایین لهریما کردستان دبیجن ده انجام چبونا شرهان و به هزاران ولاتی آواره و پنابر ببن احمد زباری دنگ امریکا هولر لی ترکیه کنترل کرنا انترنت زیده تر دبه و حکومت ترکیه دبیجه که دوی هر کس و یاسای بریوه ببه Özgürüz Radyo saat başı haber. Onur Oncul u daxwa kariş bu malperan û çayan dike yan ser internetê. Êzgehê wan dibêje ew nûçeyên bêalî guljer kontrola desteya weşanên dewletê ya Tirkiye nebe diweşînin. Li gor yasaya nû ya weşanê heta weşanên li ser internetê jî dikevin jêr kontrola saziya dewletê ya weşanan. هجمارك زيادة مالبرن انترنتي مالبرن نوشيان و كانال تلفزيونان دتورن انترنت دا لتركيا وشان ديكن هر کس دكارا بريا تلفونان كاري روجنامافاني بكا بريا بيريسكوب اوا جين الراحتيا حكمتيا جبركو نكارن ريلي بگرن لي بريا ياسا نويا وشاني او بكاربن ريلي بر بگرن پشتی کو حکومت دزدانی سر کانال مدیای سرکه و شانال سر اینترنتی زیده بویه. گلک روزنامه‌وان ناسکریین کو جبر راپورت نوان جالی دولت و هاتنا درخستن لگل روزنامه‌وان تورا اینترنتی کار دکن. هولدان حکومت قادغا کرنا و شان اینترنتی هولدان داویه بو کنترل کرنا و شان سر اینترنتی. For obtaining crucial جبو که هم بگه هند زانیاریان سیاسی انگرنگ دوی هون میدیا جواکی بشوپینن جبر وی که د سالدارین ترکیه اینترنت دکنه آرمان چه ده همان کار دا یان تشتن روزانه یان جی گریدای کار رادیو و تلویزیونه لیدیسان هجماره گازیده یا لی پرسین و تاوانکاری و لی کلینن دادوری دکوان پلاتفورم میدیا جواکی دا حکومت دبیجه افیاسایش بو هر کسیه
کو پێگیریە بە یاسایە وەشانە نو بکە. لەگۆر یاسایە نو سازیە وەشانە دەولەتێ دکارە وەشانên ئینترنێتی ڕاوستینە وان سزا بدە و gelek paran ji wan bistîne. Dema ku pêgiriyê bi yasaya nû nekin. Mafnas û yasadaner xwe amade dikin ku tanê li şert û mercên yasaya nû ya weşanê bidin. Divê yasa mafê azadiya derbarînê biparêze û divê yasadaner vê yekê bizanin. Em di destpêkê dayîne lê ez bawer dikim ku em dê baştir bîn. Mehên dawiyê gelek doz yên yasayê li Tirkiye li ser binpêkirina mafê azadiya Ramanê hatine vekirin. Lê ji bo oncu cida ye li gel hevalê xwe ku revyaya dervey welat li Berlînê edîtûrê wî ye bi bawere ku bikarin rê li ber kontrolkirina internetê bigirin. Ew hewl didin blok bikin. Lê alternatîf hene. Dema ku ew malpera me digirin, em bi rêka telefonê dest bi weşana xwe dikin. Dema ku ew hêla internetê qut dikin, li dîsan hertim alternatîfên dî hene, weka mînak YouTube. Oncu û radyoya Ozgur Öz mîna gelek weşangerên internetê li Tirkiye bi biryarin ku raportên ser bixwe biweşînin û peyda bikin. Li bajarê Kobanê de navendekî nû ji bo zarokan hatiye avakirin bi armanca ku psikolojiya wan baş bikin ku ji ber şer û alawziya Sûriyê xirab bûye. Peyamnerê me Mehmud Balî ev rapor şandiye. Cara yekê ye li bajarê Kobanê navendeke taybet bi lîstokên zarokan tê vekirin. û navê xwe bajarê aştî ye. Gobûye cihê serdana zarokên Kobanê ta gohin ji demên xwe li vê derê bi lîstokan derbas bikin. Li gor çavdêrên zarokan got ew hewl didin ferehiyekê ji kêfxweşê ji bo zarokan çêkin û bandoreke xweş li psikolojiya wan bikin. با مالویا سبی زاریان چه بو زاری حیات 12-13 سالی قسمی خوشه جیه ای دینه جیه ما برای یک چه کر اواتش کی دوری آخواه بایا دورتی باجر ده ما دراسات کر خطری آخواه نه عردی خواه اسمنجا علاوه خواه گی لاستیکن و خطری آخواه نه ما دراسات کر و تشتکی رمزیه پره خواه ما گو و ملت بی بسکنه با تشتاد باجاری ما تنه نه بس باجاری ما حیا حدود عراق تنه او تشتکی رمزیه او زوری ما جی پی ساکنن و جوره ساکنی ما گی شقانه اکثری ملت حوشه قاتنه نه جنین قاتنه نه ویا خواشه زوستانه گرمه و وینه هونکا شینیا کش باجیرا زوری پی ساکنن خواشه Di navendê da 25 cure ji lîstokên zarokan hene û tevahiya lîstokan jî bi madeya isfincê hatine rûkirin ta gotin ziyan li zarokan nebe. Li gor xwediyê projê govî di destpêkê da xas cihekî ji bo zarokên xwe çêke ta got demên xwe di cihekî aram da derbas bikin û di kolanê da nelîzin. Lê piştra wî ev proje ava kir ta gotê keve xizmeta tevahiya zarokên Kobanê. هم ساعات نهضة فاتكن حيا حيشتي فوري حسب زارنا زاري خورتين تانيتين تيدلزن كزاري تشوچكتين ام بي دبارو نودن يعني لا دي خوافير وري توري تشوچك بس اي خورت بن تانيتين دلزن يعني العابي ماجي دزحليتو تي هنا مطاطي هنا ام بين يعني توبانا يعني العابي خوي خواشن يعني زو روحي هنا يعني روحي تنانا حسبه يعني چقا سواره یعنی هم گیکون راکن باری زارن گیکون راکن ها از لسرگیانم تێزانین گۆپشتی کریزا سووری û damezrandina rêveberiya xweser gelek çalakî û baxçeyên fermî ji bo zarokan hatin li darxistin û avakirin. Lê ev cara yekê ye di dîroka bajêr da got projeyeke bi vî awayî tê avakirin. Mehmud Balî dengê Amerîka, Kobanê. بالیۆزên Yekêtiya Ewropa lê Tirkiye tevlî kampênekê bûn da ku babeta keş û hewa bînin holê. Eyûb Demîr zanyariyên zêdetir hene. Di hefteya çalakiya rêbayê ya Yektiya Ewropayê da sefîrên ku endamên Yektiya Ewropayê ne li Enqerê qeraxên gola Mogan paxij kirin. Her sefîr elege dan destê xwe û zibildan berhev.
سفیر ایرلاندا، لوکسمبورگ، رومانیا، هولاندا، چکیا، لتونیا و سروکی دلگاسیونا ترکیه یا یکتیا اروپایی کریستیان برگر بشتاری و چالاکیه بون. برگر لوی دری راگهاند کو اف چالاکیا وان بری هر تشتی پاراستنا خوزایه و تندرستیا گیانوارایه. In the European Union, every year 400,000. هر سال ناو تخوبه یکیتی اروپای 400,000 کس جیانا خوش دزدایه. نزدیکی 1,500,000 کس لبر کارگیریا هارودور نخوش دکون. اف چالاکی سفیران جی آلی خواندوانان جی هاته پشتگیری کرن. خواندوانان لپه خستن دست خواه و زبل داگرتن علاقه این خواه. ایرو زاروک لوی داری ارد خواهین دکن انا ماندی بون گلک پاکشی کرن نانی خواه دخون برچی بونه دناو وان خواندوانان دا زینب کراچ دبیجه اف دنیا یامه پیوسته کو ام خواهین بکن کو بلا پاکش بمینه پروژه یکتیا اروپای یا خواهین کرنا هوردوران ایرو لانقره بردوام کرد بالیوزوانی کو لانقره بون پریوان لوی داره ارد پاکش کرن و خواهین کرن. ایوب دمیر دنگ امریکا انقره. تسا کارلسلی 16 سالیه و جبر نخوشیکی گلکی تایبت به مهاند نخوشخانه ده مایه. او پشتی باش بی و جی فیلم میجی آخواه هنر چی کریه. مایک اوسالوان سردان آوی لباجار لوس انجلس کر و او راپورت چی کر. تسا کارلس کار خواه هنری نشانه مامسته خود که. هنرین وی فیلم میجی وینه که بجیشکن وی عملیات گروبون جبر نخوشی که آنا روزمی که نخوشی که دامارین میجی فرد بن. نخوشی وی سالا پاردس بی گروبو. هندك ما بوكو از بقيريم ودمجي من دا ايشكا تيش تشيبو ومن فكري اذنتش دكي نورمالا د دسپیکا وی ساله ده او عملیت که دن بو باشبونا وی جی به مهانگرد او جی خواست تجربه خویا وی نخوشتی لدبستانی ده د پروژه که هنری ده بکار بینه. من دخواست از شیروکا خواه بشوه خواه بجم. من دخواست از هر کسی که را بجم از نتنه که جگا بنخوشیمه لی از که جگم کونه ها جوه نخوشی خلاص بویمه. دمها چهاران ده او تجربه این خواه جهوال خواه را پار وکریه ده دبستانا اپسکوپل لباجار لوس انجلس ده. Tessa came to me and she said, I have a story to tell. ویش من را گوت من چیروکک هیا از آمدتم جترا بجم ما گهداریا ویکر و ها دست بکر بری ساله که ویدمی او تشت بسر من هاد تسا هر وها تبلی پروژین به بخشی دبستان خواه بویه و د نخوشخانه زاروکان لباجار لوس انجلس ده به بخشی کارکریه که عملیات ویج لور چی ببو مالبات ویج گل لکی پشکریا وی کریه. It's a very tough thing for a parent, but it's not a hard thing to talk about. جبو مالبته که او تشتکی گلکی زوره لی اخافتنا لسروی ایدی نه قاس زوره جبر کو ام کیف خوشن تسا دی سال دومیه ما بچاوین خودی چه بسری وی هات لی دی داویدا انجام وی پیواجوی سرکفتی بو. نخوشی آنوریزم دناو گنجان دا پر چی نابه و گر نه درمان کرن او مروه دخه مترسیده. مالبات اوه بخواه گلک زحمتی دیت نج بو چاودیریا زاروکی و روشاوه پسکولوژی. افتشتا گلک دجواره. تیسا و مالبات اوه جی ازمونه که پر دجوار در باس کر و بسرکتن. مالباتا تسا خواستن تجربه این وی جبو آلیکاریه ناونده که مدیکالی بکار بینین و او فیلم میجین وکی آموره که هنری بکارانین. او در باسی گلک تشتان بون. هستن وان دکاری بون وان لپاشتا بهیله. لی از دفکرم که او همو باندوره که پوزیتیف لسر جان امرو ویندن کر. تسا هیوی دکه که او کاریره که دواره آرت تراپی یان جی باشبونه که هنر ده ببینه که بکاره به جی کسن دن رو آلیکار به و وان باش بکه مینا که او هنری وی باش کریه. مارلین زکریا کچکا 21 سالی جه سودانه همو تابوین ولات خوشکاندن دمی وی بریارده تفلی لیگا فوتبول یا جنان به فرمون دگل چیروکا مارلین.
جدەمێ مارلین زەکەریا زارۆک بوو وی گەلێکی ji فوتبۆڵê hez dikir. Ev kiça 21 salî malbata xwe li Sûdana Başûr hişt û çû Xertûm paytexta Sûdanê da ku tevlî tîma jinan ya Lîga Futbolê be. من li zankuya Behril Ghezal dilîst. Pêşter ez hatime Xertûm û tevlî tîma Ettihadî bûm. Di bin çavdêriya rahêner Sara Edward. Berî ku Lîga Futbolê dest pê bike, min pirsgirêka xwandinê hebû. Lew mas rawestiyam û ji tîma Ettihadî çûm bû tîma Coring. Piştî 30 salan ji astengiyan, Lîga Futbolê ya jinan bi sponseriya Wezareta Genc û Werzişa Sûdanê hat damezrandin. Lê dîsan ev jin rastî gelek zehmetiyan tên. Marlîn dibêje, xelk gotinin xirab jê re didin, demê ew cilê rahênanê dike berxwe. Ek ji zehmetên ez lê rahadîm ew bû ku ez gelek hecil û bergên futbolê dikem. Demê ez diçim rahênanê, ez wan cilkan dikem berxwe. Lê nêrînên xelkî li ser min pir nedixweş bûn. Herdem wan dipirsî, gelo ez kiçim yan kur, çima ez van cilan dikem berxwe? Çima ez wek kura me? Wan her wisa digot, eger mêrên Sûdanî nakarin bi futbolê serkevin, jin nakarin tiştekî bikin. Rexnegirin Lîga Futbolê ya jinan li ser medya civakî gelekî çalakin. Şirovekar dibêjin ku hikûmeta berê ya Umer el-Beşîr ya İslamî gelek karîgerî li ser van rexnegiran heye, demê tê ser babeta binpêkirina mafê jinan. Dema rejima berê di desthilatê da bû wan jin dikirin armanc û yasayên corewcor û wan vedigerandin malên wan. Ez vî tiştî pir şaş dibînim û divê em vê çandeyê biguherînin. Ji tirsa êrîşan û tundûtujiyê, polîs li hemû lîskan amade ne. Lê taniha hemû lîskên wan bê pirsgirêk derbas bûne. Me cavarê dikir ku jin û zelam amade yariye bin. Lê ew çêbû û her tiştek bi başî pirêveçû. Em hîvî dikin tîmeka niştimanî pêk bînin danûneratiya Sûdanê li ser astê cîhanê bike. Marlîn dibêje, dayika wê piştgiriya xewna wê kir û hişt babê wê jî bi vê yekê razî be, berî ku ew biçe Xertûm. Ew bihêviye ku xelk nerînin xwe derbarê vê babetê biguharin û wek ew dibêje, Sûdaneka nû ava bikin. Kamêkan li Rojhilatê Amerîkayê de mezintirin pêşengeha pirtûkan karîkatûrê ye. Bi vê pêşengehê şopînerên pirtûkên Comics, nivîskar û weşanxaneyên tê ba hev, peyamnerê me Sinan Tuşdemir li New Yorkê ev raport amade kiriye. Çalakiya li ser çîrokên wêneyî ya bi navê Comic-Con ku yek ji çalakiyên herî mezin û popüler ên qerexa Rojhilata Welatên Yekbûyiyên Amerîkayê ye li New Yorkê hate lidarxistin. Hezaran kesên ku kostûma lehengên çîrokên wêneyî film, rêzefîlm an jî lîstikên vîdyoyî yên ku jê hez dikin li xwe kiribûn tev li çalakiyê bûn. Çalakiya ku îsal ji bo cara çardehan hate lidarxistin 4 roj domand û mazûbanî li karakterên rengîn kir. Bray Robertson ku bi kostûma keça dilxirab tev li çalakiyê bû, got ku cara davî dema ku ew 5 salî bûye tev li vê çalakiyê bûye. Cara dawî dema ku ez 5 salî bûm tevlî Comic-Conê bûm. Ji vê şûnda cara ewle ez tevlî vê çalakiyê dibim. Ji her deverên dinyayê mirov kostûma karaktera çîroka wêneyî ya ku jê hez dikin li xwe dikin û bo ku çîrokên wêneyî yên nû bibînin tevlî vê çalakiyê dibin. Îro min kostûma keça dilxirab li xwe kir. Guhên min ên çêkirî û maskeya min heye. So yeah, it's just a quick outfit I went put up together. Kostas Mataragas jî kostûma Super Mario ku lehengê serekî yê lîstikeke vîdyoyî ye li xwe kiribû. Bi tevî wê prinsesa ku vî lehengî da di lîstikê de revan dibû tev li çalakiyê bû. New York Comic Con 2019. Çalakiya çîrokên wêneyî yên sala 2019 li New Yorkê bi awayekî gelek baş didomîne. Ez ji zarokiya xwe ve heyranê çîrokên wêneyî me û ji lîstikên vîdyoyê gelek hez dikim. Karakterên Super Mario û Prince ku karakterên vê lîstikê ne, ez gelek ji wan hez dikim. Ez ji lehengên filmên Spider-Man û Deadpool jî hez dikim. Ji ber vê min parçeyek ji her yekî ji wan li xwe kiriye û wesa tevlî çalakiyê bûme. Di van 5 salên dawî de
ez bê navber tev li çalakiyan dibim. Eksedos Medina jî got ku ew ji bo ku tev de çalakiyê be ji Nîjoziyê hatiye û hadomand. Çimku John çalakiyekî wesaya ku mirov li xwekirina kostemekê li hindek rêzbendên filma daye. An jî leystûkên videoyê ku ew gelek jî hez dikin û tevlî dibin û di heman dem da hûn dikarin divê çalakiyê da mirovên nû naz bikin ji ber ku ez li virim gelek bi heyecan e. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York. بینن هجا به و راپورته ام گهشتن داویا برنامه و هفته یا کوردڤیزیۆن تا هفته به بمینند خیر و خوشیده. هر شاد بن.